Okurisya embuzi ni bizinesi nungi munonga ahabw'okuba nk'embuzi zangye buri mbuzi neyo nezaara obwana bubiri n'embuzi zikuzaara obwana bushatu so nzikanya munonga. Maketi etuuraho ahabw'okuba biine amagyenyi so buri weekend nimba nyine order konka kandi of course embuzi nikyenda obe oine itaka, nikyenda mbwenu hati hakiija okuzireeberera nituzoozya buri week tuzigaburira ahabw'okuba ebyo waaba otabikozire embuzi tizikaareebeka gye. So embuzi hati nituziguza kurugiirira size yaayo nk'aha mitwaro 10 kuhika aha mitwaro 40. Embuzi empango munonga emitwaro 40, akabuzi akacuukire emitwaro 10, eza rwagati emitwaro 20, emitwaro 30. So eshaaha yoona tokabura sente mu nshaho ahabw'okuba mbenda kugura embuzi baba bariho. So it is a very good business. Omuntu arikwenda kutandika omurimo nk'ogu ashemereire kutandika ata ninga atandike na kingana ki? Omurimo nk'ogu nikyenda omuntu waaba oine embuzi zaawe nk'ibiri ahabw'okuba omuntu waaba nooza kutandika bizinesi waagura embuzi zaawe ibiri z'emitwaro nka 40 n'obwokuba oine itaka rikye noozita omu kiju noozihingira ebibingo nizizaara omu bwire bukye nizikanya ahabw'okuba omu mwaka embuzi neezaara emirundi 2.